turanezerwa uyu munsi ariko ndeba pasiteri abo wiwe ngo nigaba yabwirije kuri Pentecost yanezera batanga umuriyoni w'amanyarwanda. Naramwandikiye ndamaza zageze gute pasiteri twararyamye gusa madama baragiye condoléances muri isi ko bimeze. Turanezerwa none ejo bikanga ariko ibwami kuma tuzonezerwa bidafite umupaka. No iyo umuntu yapfuye tiwo muhezi koti ngo agushimire tiwo mujana muri morgue avuga ati nubwo mfuye ariko baranyubahishiye bajanye muri morgue abandi babataye ku musozi cyangwa bavuga ati bamushinguye Kigali ubundi bamushingura mu Cishemeri. Alors faisabilité kuzukira goyi ko gati urumva bamushinguye ahantu hashushe ça va quand même ubundi bamutaye habi ko gati gupfa no gupfa ariko banshinguye nabi uwo muterera ku rusenge uwo mutamuruzi umuntu yapfuye nta reconnaissance tiyoshima tiyogaya abari mu ciciro cya nyuma cy'integenge. Yesu yakigezemo amaze gupfa. Haleluya. Kato rambura ibitabo dusome muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 11 murongo wa 25. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 11 murongo wa 25 dusoze kuri 26. Yohana ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana igice cya 11 murongo wa 25 aravuga ngo Yesu arababwira ati nije kuzuka n'ubugingo, umwizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho umwizera ntazafite iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Uyu mugoroba duhaye mpore abavandimwe n'inshuti kubura umubyeyi wabo. Ni kimwe mu bintu bikora ku buzima bw'abantu. Kubura umubyeyi ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko tubihanganije, tubaheze mpore mu izina rya Yesu. Mubihangane kandi Imana iri kumwe nabo. Abantu bazabura umuntu ariko Yesu nitumubura agakomeza kubana natwe. Iyo aje kuba wenda Yesu ari we wapfuye wabuze, twari kuba turi mu bihe bitoroshye, ariko nanone ubwo ababyeyi bagiye tugasigarana Imana, turabishimira Imana cyane. Impore cyane bavandimwe, mwihangane, Imana ikomeze ibane namwe. Itorero turagihanganisha, namwe mukomere, mufite umuvandimwe wabuze umubyeyi, Imana ikomeze ibabere ihumure. Umuryango, inshuti, abanyakarere, ubwoko, igihugu ndetse n'isi yose muri rusange yatakaje umuntu, Imana ikomeze ibe hagati muri twebwe. Idufata umwanya munini turaganira amagambo 4. Tuganire ngo ibyiza 4 byo gupfira muri Kristo Yesu. Ibyiza 4 byo gupfira muri Kristo Yesu. Ibyiza 4 byo gupfira muri Kristo Yesu. Icyambere nuko gupfira muri Kristo Yesu ari ukujya kuruhuka imiruho yose no guhanagurwa amarira yose. Icyambere nuko umuntu apfiriye muri Kristo Yesu abagiye mu gihugu atazongera kubona ayandi marira, atazongera kugira iyindi miruho yose. Biravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu Yesu, Mwuka nawe akabyikiriza kugira ngo baje kuruhuka. Iyi si irimo struggle nyinshi cyane, turarushye. Abicaye bararushye, abahagaze bararushye, abakire bararushye, bakene bararushye. Turimo kurira amarira ari confondi, turimo kurira amarira y'ubwoko bwose. Amarira y'ubukene, amarira gutandukana n'ababyeyi, amarira yo kubura, amarira yo kubura ibintu kanaka, amarira y'impunzi, amarira yo kubura iwanyu, amarira y'ibintu bitandukanye. Ariko aho turimo kugana iwacu nta marira, nta miruho. Imiruho abantu mubona bamwe na bamwe bagenda bahura n'ibindi bintu bikomeye, stroke n'ibindi bikomeye, birategwa cyane nuko abantu bataruhuka. Kandi hano mu isi ntago haduheza feasibility yo kugira ngo turuhuke. Kimwe mu bintu bizokwereka ko turi muri transit,
ubushize hano nambabwiriza ndi kwibutsa ko hano hirya mu Kibitoke hari ahantu bita ngo ni mu Kishemeri, hari abantu benshi bahanyuze, bamwe muri mwe, hari abandi batarahagera ariko bamwe barahageze. Bahanyuze bazamuka bajiri ya ruguru. Isi yose ni Kishemeri, turi mu Kishemeri hano. Kinshasa ni Kishemeri, Dallas ni muri struggle. Abantu banyura mu karara mwese mu ihema rimwe, karara mugasangira ibintu mutari mugomba gusangira, kubera ko turi mu isi ahantu turimo kuva tujya iwacu, ko turazamuka, ko turanyura Kishemeri tuzamuka. Dufite iwacu mu ijuru aho imiriho n'amarira y'ubwoko bwose atazongera kubaho ukundi mu izina rya Yesu. Amen. Gupfira muri Kristo Yesu no kujya kuruhuka. Abacu bose bapfuye bizeye umwami wacu Yesu Kristo, tayari wameanza maisha ya kupumzika, wameanza maisha ambapo hawatalia kamwe, ambapo ntibazongera gusuza umutima ukundi. Akirizi bayo aho iwacu niho bene data bagiye. Abizeye umwami wacu Yesu hari aho tuzoba tutakirushe, tutakirira, aya marira yose azobarangiye. Cyambere rero tubonera muri Kristo Yesu abantu bapfa inyungu, iciza cyo gupfira muri Kristo Yesu nuko ari ugutandukana n'amarira n'imiruho yo mu isi yose. Cyakabiri nda gusoza, turi kumwe? Amen. Haleluya. Cyakabiri cyo gupfira muri Kristo Yesu nukujya kubana iteka n'abizera bo mu isi yose, kujya kubana iteka n'abizera bo mu isi yose. Cyo ndagitindaho bukeya, ibindi ndabisoma nyuma nsoreza aho ngaho. Kujya kubana n'abizera bo mu isi yose iteka ryose. Iciza cyo gupfira muri Kristo Yesu ukujya kubana na Abrahamu, grand frère, iriya tuzoje kujya kubana na Abrahamu, umuturanyi mwiza, utokwiba, utokugambanira, muzikuntu tubanye hano, muzikuntu tubanye Bujumbura, muzikuntu tubanye hano mu isi, muzikuntu tubanye muri Kongo. Iyi mibano yose mibi ico gihugu tuzobana, nta mabanda azoba ariyo, nta muntu uzovuga ngo kinge cyane ngo runo rugi, kuko ngo hari abantu ngo nijoro ngo muguri gufuri cyangwa ngo nta ba security bazobayo. Je nakoze nani ubu security, nta mu security uzobayo ngo urumva ngo mukinge cyane ngo mugire na shemesha, parce qu'il y a des voleurs. Mu ijuru il n'y a pas de voleurs. Tuzoba turi mu gihugu abizera umwami Yesu bacungwe n'amaraso yose, bakagira ingeso nziza. Ico gihugu nico tuzobanamo, iyo de cohabitation pacifique éternelle. Tuzoba tubanye n'abantu gusa, umuntu yosigira umwana akigendera akagaruka, ukavuga ati sawa kibazo ahangaha byose na mahoro. Tuzoba kubana n'abera bose iteka ryose. Amen. Haleluya. Hano tubana n'amabandi, habe no mu makanisa tuba turi kumwe nabo, habe no mu miryango ku rugo rwa sokuru tuba turi kumwe nabo, wa mzehe abasobukwe abantu. Ariko mu ijuru ni igihugu cy'amahoro, ni igihugu cyo kubana neza, iwacu ni heza. Tuzigira iwacu mu ijuru aho gupfira muri Kristo Yesu nukujya kuba mu gihugu utazigera ubona ikibi uzobutandukanye naco, ababi uzobutandukanye nabo. Abantu bose bakwibye tuzosura kubabona, abibye tuzosura kubayo, abo basambanyi bose pipi nta maloja azoba ariyo. Mwijuru ni heza cyane. Abatarizera umwami Yesu mwizere dufite igihugu cy'amasezerano aho tuzobana n'abakiranutsi iteka ryose, hazoba umunezero. Amen. Bwana sifiwe. Kiza cy'umunezero wo mu ijuru ni umunezero udadepanda n'amasaha, ni umunezero udadepanda na climat. Climat, saison de pluie, saison sèche. Non, tuzoba turi ahantu ho kunezerwa gusa. Feza aho hantu climat yaho ifite ukuntu yemera kunezerwa kuiteka. Hano isi irahindagurika, uyu munsi wose kejo ukarira, uyu munsi wo kwambara ejo mu rugo rwo zozamuka ukamugura imodoka kabisa ukazamuvundereza, kacundi munsi kamigonga kabisa kazura n'ikinga.
takundi reka umuntu akoresha yo yameze ukava hano kwanje ndi hano gakwita kumusaga n'amaguru nkazunguruka twahura usobatse pastor kuno no kuragenda n'amaguru tuyengeze hano hafi ariko nyine zanzi kofika bise wayihindura ukayikunguta bikanga ariko mu bwami bw'Imana ni heza bizera tuzoha biteka byose. Amen. Bene data mwabuze mu mama ahantu hari heza cyane, ahantu ho kunezerererwa, n'ahantu hari Aisije nkunda kwigisha cyane nabuze nyivuga hijya mu kiriyo cyo kwa mwene data uherutse kugenda witwa Nkunda. Aisije nkunda kwigisha ivuga ngo niki umuntu yokora mu gihe yabuze icyo akora. Qu'est-ce que je peux faire lorsque je n'ai rien à faire? Niki umuntu yokora mu gihe yabuze icyo akora. Abantu nigeze kwigisha umugabo ngo yamavuga ngo se ngo hari ico ngo wabuze icyo ukora ngo ukora iki, yamavuga ngo ntaco ariko kirahari. Mvuge ngo amen. Niko umuntu yokora mu gihe yabuze icyo akora. Bibiliya zitwigisha Abisirayeli bava ibunyage babataha mu gihugu. Arahaguruka, ntago bahagurutse kubera ko Farawo yabishatse, bahagurutse ko umugambi w'Imana wo kuhava warugeze. Bafata urugendo rero baragenda, bageze imbere bahura no mu obstacle ateye ubwo. Babona inyanja batawuvogera, batokoga ta bato tibikunda. Abati no parce que devant il y a des obstacles. Dusubira inyuma tugende. Barebye inyuma babona de blende esha ingabo za Farawo zifite amagare n'amafarashi zirabakurikiye. Yo. Alors, devant tibikunda, derrière tibikunda. Babati alors, passons des yeux de gauche et à droite. Turebe ukuntu twonyura hano, soit à gauche, soit à droite. Ngo barebe naho babona naho nta feasibility. Babona ntibikunda. Babati alors, juste muri parking. Tugire gute? Ubuzima bw'umuntu hari igihe bwisanga bukagusha muri parking. Vouloir ou pas, utabishaka, utabiteganyije ubuzima bwawe kandi ndushika muri parking kubera ko wageze muri destination. Ahubwo ukagera muri parking parce que des conditions de vie t'exigent kwisanga muri parking utabishaka. Ni nk'umuntu wari uzindukiye mu Minembwe ariko imvura yaguye muri soze de pluie, wagera kwa Murima amapina kamanuka cyane kandi nta modoka ifite yo kuyisayura, mukaguma une semaine parking inatandi. Israeli barahageze, bamaze kuhagera Mose yagombaga gukora iki nk'umuyobozi mukuru? Abazima. Halo, tugeze muri parking Imana wadusezeranyije kuzogera mu gihugu cy'amasezerano, ariko none tugeze imbere ntibiri gukunda, twashatse gusubira inyuma ntibikunda, de gauche à droite nta nzira zihari. Qu'est-ce que nous allons faire? Mani iramubwira ngo kugira ngo no bahagurutsa habayeza gahunda yose muzogera, hanyuma mukagera ahantu mugahura n'ikintu cyo tuma mutagerayo. Nta kintu ufite aho ngaho pi hazi pi nta kintu batichakora fitiki ingoni. Hari umurimbyi wavuze ngo Yesu niwe ngoni igenderaho. Bisirayeli bavi unyage witaka wachuye ari bavuye baburanira bameze nk'amavuta icagiye mu kanwa kawe suyeme icagiye n'isawa zari zuzuye. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Devant ça ne passe pas, derrière ibikunda, de gauche à droite elle a maison nk'aya station twizekera ngo et d'enfant au bout d'une route trouva tout à coup des chemins. Il demandait, il se posait mille et une questions, s'il doit passer à gauche, s'il doit passer à droite. Israël bari basa ibibazo ndashaka kubonera ibisubizo, ariko Yesu arababwira ngo ndi kumwe namwe, mufite inkoni muramfite
muri iyi situation turimo twabuze umuvyi ariko dufite Yesu, dufite inkoni twatugenda twitwaza, dufite Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Namse umwijima uhari uri mwinshi cyane ariko Yesu arahari. Yabo uyu munsi dufite ikiriro cya Yesu bakavuga ati yewe sifre bagize iminota yarangiye ya match finale ya Champions League, bageze no muri prolongation, alors tugeze ku ma penalty ya nyuma yagiyemo, match est fini, Jésus il est parti pour ne plus revenir. Kwa madukora ikiriro cya Burundi ariko kubera ko Yesu agihari, ako Yesu ni mwiza. Vuga ngo amen. Bana Yesu asifiwe. Abantu benshi dukunda kubana nkunda kubigisha ko ibiziringiro byo kuzuka kwacu nuko uzotuzura yizuye, uzotuzura yarizuye Yesu Kristo. Yanibaza iyo umuntu yapfuye abari muri dernière position de faiblesse, iyo umuntu yapfuye abari mu ciciro cya nyuma cy'intengenge. Vuga ngo iyo umuntu yapfuye bishop tiyorutwa n'umwana w'uruhinja enuvone, umuntu warayuvutse ubunyine, umaze kuvuka ubunyine taruta intumbi kuko kana kavutse byibura korira cyangwa kagatera ukabona n'udutsiko turatera. Ariko habe nubwo yoba ari Jordan cyangwa ba boxer cyangwa bakina catch agapfu ubunyine azarutwa n'umwana w'uruyoya. So no iyo umuntu yapfuye tiwo muhezi koti ngo agushimire, tiwo mujana muri morgue avuga ati nubwo mfuye ariko baranyubahishiye bajanye muri morgue abandi babataye ku musozi, cyangwa bavuga ati bamushinguye i Kigali ubundi bamushingura mu Cishemeri. Alors faisabilité kuzukira goyi ukavuga ati urumva bamushinguye ahantu hashushe ça va quand même, ubundi bamutaye habi ukavuga ati gupfa hano gupfa ariko banshinguye nabi. Uwo muterera ku rusenge, uwo mutamuruzi, umuntu yapfuye nta reconnaissance, tiyoshima tiyogaya, abari mu ciciro cya nyuma cy'integenge. Yesu yakigezemo amaze gupfa. Yesu amaze gupfa rero abantu Satani asaba ko yakoresheje gato, ayo ni nk'amawazo gusa. Birashoboka ko Satani yarakoresheje nka gato, aravuga ati sawa igitego cyarangiye muzane gato mushaka abakobwa bose beza bene abo ngaba bazi ibintu nyine by'ikizungu bataza bakorwaho, abantu umuntu uzure ukavuga ati kabisuye ngoyo ukamase urumuke urumva turanya byinshi uri umunyabyinshi wo mugatenga. Uswara abantu bazagira isozo kuvuga ngo babo ngo ni mukajoka urumva ati banyune urumva utwe twakuriye hano Iso yarakubwiye muvukanye tongo hano agitongo hano nani si parcelle waguze iwanyu ni urumva vuga ngo ni mukajoka ntaho atandeye na Dallas ni muri Amerika, mukajoka ni muri Congo, ni hamwe n'ubutaka hose, ni espace géographique Imana yiremeye umunsi umwe. Tukazo turi kumwe muvuga ngo amen. Yesu rero arapfa agera muri dernière de position de faiblesse, yageze mu ciciro aho Satani avuga ati ndafashe kabisa, fashe max 10 uyu muntu ndamublose sasa, umuntu wapfuye asamveho je te prends. Icyo gihe Yesu yari muri dernière position de faiblesse, Satani n'abadayimoni n'ingabo zose bavuze ngo turamufashe birarangiye. Abariko Yesu atanga service ya nyuma y'ikirenga yo gucungura umuntu. Yesu yancunguje urupfu. No munazayibaza niba Yesu yarageze muri dernière position de faiblesse akaba ari bwatanga service ya nyuma y'ikirenga yo kuducungura. Service umuntu yatanze yapfuye ari muzima yo iheze isi yose bimworoheye. Nukuvuga ngo kuzuka kwacu biroroshe kuko uzotuzura yari izuye yapfuye, yari yapfuye arasura yisubiramo yikura mu rupfu aba muzima uyu munsi. Habe na Satani ubunyine wamubwira Satani vene hariho match hano ya kace kandi uragwana na Yesu. Ndavuga ati papa tumpende kabisa, tumpende kubera iye mpamvu uwo Yesu ndamuzi, umuntu wankubise yapfuye akandezaruma none ubunyine ni muzima ndamuzi garazutse. Yesu urakemera kavuga ati umuntu wamukubise yapfuye ngo bagwana ni muzima. Habe no kujya muzamutinda uzamumva akaba pasteur twaragwa pasteur muvuga ngo amen. Ngiye kuba sendika ngiye kubavugira porte-parole wa pasteur muvuga ngo amen. Sakenda 3h du matin allo pasteur ninde nije wanyamajana niki hano hari imbere bitambusira sana mushengo na kivani
niki n'abarozi bama ufite kwizera guke kabisa reke kutuzutsa cyane muzamwizera Yesu mvuga ngo amen Bwana sifiwe sana haleluya twizeye Yesu nous avons l'assurance de sécurité cyo bituma Zaburi ivuga ngo zaza ndyamana izigure kuko Uwiteka ambera amaso noneho kwizera guke uri mu kubona imbeba ukamuyigira allusion neza nishanga nyogo senga uvukana naso imani nkeya ariko twe dufite imani nyinshi kubera kwizera Yesu Uwiteka niwe mungeri waje ntaca nzokena jana iruhande rw'amazi adasuma ansubiza intege mu bugingo ijapo pita kando sitaogopa mabaya kubera ko Yesu arahari haleluya Bwana sifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana kureba cyagituro we mutinya Maria ukushaka Yasute Maria we mutinya Maria ukushaka Yasute Maria haleluya amefufuka ameshinda kifo na mauti Yesu Kristo bendera ya Yesu ni ya ushindi milele Yesu yarazutse uzotuzura nuko yazutse assurance y'agakiza kacu kore muri Kristo bivuga ngo Yesu ngo yatazuka ukwizera kwacu kware kuba gufite amakemwa ariko kubera ko yazutse Satani atigeze amufatira mu mva ngo amubloke je te bloque Satani ngo abe nimero 5 avuga ati ona kuguru hejuru y'akabumbu kera twadukina na hosoreje twadukina iwacu kera ahantu bitwa ni mu Baturika abagabo b'abapfurero nimero 5 iwacu bagatandukanye n'uwa Real cyangwe wa Arsenal nimero 5 iwacu condition ya mbere umuntu uri costo bituza kinini nka bafure maguru manini umuntu uzufa gusheganwa nimero 5 condition number 1 ibindi bintu bibiri yarashinzwe n'uguhabura no kuvuna muri sifase ta mikini haba kabumbu nikaza habura cyangwa uvune abo ni ba nimero 5 bakabumbu kimuhira kurumva kubera Arsene Wenger yagiye azana ibintu bitandukanye amafieri pass ariko twebwe iwacu umuntu wa mbere kwanza kuba ari munini cya kabiri guhabura no kuvuna Chatuma hari abantu bamwe mwikanisa uzubona ukabona kabisa zakina 5 kandi muhira pana yinyu taguchekerera amapepo kabisa usambanye vuna ubujura kubita habura kandi buri muntu wese akwiye kuba nimero 5 mu mwuka mw'izina rya Yesu tukwiye gushekerera ibizaha mw'izina rya Yesu kibi cyose kubita utababarira mugani wa Theogene nkuko utababarira uvuze nabyeme ngaho bishekerera uzorebe hanigeze kubigisha ijambo rivuga ngo icutishe wagombaga kwica cyo kizo cyo wagombaga kwica Imana yaramutumira muga tugende wamurimbura imihana yose wamare yamayisigariza imwe icyo yagombaga kwica tiyacica kivamwo Goliyati kivamwo Delila banyaga isanduku isezerano icyo wagombaga kwicutishe kizovamwo Delila zagenda na tondezi portable
kagakobwa bena kakandi cyangwa yoba n'umugabo makandi bena kwa kundi bameze ngo mama yagukarikiye mate Goliath cyo wagombaga kwica kigomba gupfa mu izina rya Yesu. Turanezerewe katoyese skubura tuzaneza no Haleluya sana. Mpamvu ya gatatu kansome soze. Mpamvu ya mbere twavuze yuko ari ukuruhuka imiruho ndetse no guhozwa amarira. Impamvu ya kabiri nukuja guhura n'abizera abantu bose beza tuzohurira mu ijuru. Impamvu ya gatatu no gusiga umurage mwiza mwisi. Gusiga umurage mwiza mwisi. Birizivuga ngo ninde wasigaye mu muryango wande pastor? Ngo wasa ngo kugira ngo mugirire neza kubw'ineza yande yarapfuye ariko basigara bashaka umuntu bavuga ati none se Saul ari bati yarigeye none se umuhungu wiwe ati nawe yaragiye nta muntu wowe warasigaye muri famiye yabo kubera yasiza koze ineza iragaruka nukuvuga ngo uyu muntu yakoze ineza niko kuja kurangura Tanzania muri mu modoka ariko igatinda yo kubera impamvu z'amabarabara none ikazotinda igasanga nawe wowe wagiye kurangura utagihaba ariko izamiza ntiziyoba tiyovuga ati ibintu ntagawe yakoze reka mbijane kwa Pastor Marco wa yamiza ivuga ati ninde wasigaye kubana neza nakunda kubivuga cyane kubana neza no gufungura imikashi umuntu azosigira abana iyo umuntu abanye neza nabandi nimwe muri konti umuntu azosigira abana atakibaho kubana neza gusa service uzutanga ku bandi ukuntu ubanye n'umuturanyi kujya ubanye n'umuturanyi ujye mugabo mwana mu rupangu Bibaje abagore mwe bashangu batazakubura kandi basangira urupango nabandi. Ibishingwe bizazo bijana. Yarara yawo. Mana ntinde kuzuzuru apanda cyo mutu ndicho avunacho. Sema amen. Bwana sifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninde wasigaye gusiga umurage mwiza. Hari abandi bazapfa maze zikamazitangira. Ose yafuye gute? Expliquez-nous. Alors nous allons te donner le cours d'histoire. Y'urupfu. Tukweze cours d'histoire yewe. Bamusiga amanyanga mwisi. Turabana b'Imana tugomba gusiga umurage mwiza. Amen. Cyanyuma ariho dusoreza. Cyanyuma tugomba kiza cyo gupfira muri Kristo Yesu. Mvuge ngo amen. Amen. Nugutangira ubuzima bw'umunezero n'ibyishimo bitagira iherezo. Gutangira ubuzima bw'ibyishimo n'umunezero bitagira umupaka. Bitagira umupaka. Twachafite iminezero y'ibihwayihwaye. Sibyo papa Aimable. Aujourd'hui tiri de multiplaire. Uyu munsi abati kabisa je suis smart. Wera ku kirato sirajira hari. Pataro murabani gutya umugore bazerishe ejo bakamapfa kamayisi kote iyi garde-robe ya madame yuzuye amabazerishe kasakura amabazazo yasiga inosi tidueza faisabilité kubaho dusekiteka hano kandi kikwereka ko hano atari iwacu nuko de commande intérieure commande z'umutima w'umuntu tago zizazihura n'izo mwisi umuntu commande zo mu mutima wiwe ngo umuntu azamurira saka bati mungirire spaghetti spaghetti bolognese Bayizo kubiza umwana uzona bashimwa bagira uduti bazabarisha kaci azamavuga ngo ni umukobwa ngo ni umunyamugi spaghetti bolognese wapi computer pi icyongereza wapi gifaransa wapi agira permis wapi wako ngo ni umusirimu cyane ngo natabona umugabo mu diaspora utazoshaka uzoreke umukobwa y'ubujumbura nugari wanyu mukajoka bavuga ngo wabaga ibujumbura ntuwazi ngo gutwara imodoka aho ntuzi icyongereza tuzi gifaransa pi uzovino pi aho umuntu muhumve cyane nti harimo uvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuzoba dutangiye ubuzima bw'ibishimo n'umunezero bitagira umupaka. Turi mu munezero iri limite. Uyu munsi urishima ejo bikanda.
urishima na madamu wawe mwabonye mushiki wacu mwara bipfuye hariya i Kigali waryamye gusa umugabo we n'inshuti yanjye umugore we n'umushiki wanjye twabanye imyaka myinshi wacu mu bijombo twararyamye elle partie definition y'ubuzima niki ubuzima ni ukwizera Yesu nidupfa hano tuzoba dutangiye umunezero n'ibyishimo bitagira umupaka turanezerwa uyu munsi ariko ndeba pasiteri abo wiwe boniga yabwirije kuri Pentecost yanezera batanga umuriyoni w'amanyarwanda naramwandikiye ndamaza zageze gute pasiteri twararyamye gusa madama baragiye condoléances muri isi ko bimeze turanezerwa none ejo bikanga ariko ibwami kuma tuzonezerwa bidafite umupaka kadusenga Imana duhumuriza umuryango mama n'izina rya Yesu Kristo jutanga ihumure hirya y'aya majambo tuvuze hari ibyo twahumurije ariko hari izindi nkingi z'imitima zanditseho agahinda umuntu atomara ariko wowe izo nzandiko ayo memoire ibyo uko kwibuka ko kubana kw'abana n'ababyeyi barimo kwibuka bakumva umwijima wabarenze ufite ubushobozi bwo gukora kuri bo bagahumurika ufite ubushobozi bwo gukingura amaso yabo bakabona umunezero n'ibyishimo by'iteka bw'ababyeyi babo bari kubera ko bakwizeye bagahumurika kandi humure ubwiza bwawe ukomeze kubana nabo uyu munsi I pray in the name of Jesus amen.